Hello, GB. Good afternoon. Yes po. Good morning. Sorry. morning. Good morning sa imo, JB. Kumusta? Okay man po. Kanina kaya may mga interviews kita kaya di kita nagsakto sa oras. Dede, okay lang. No problem. Okay lang po. No problem. Oo. Anyway, tayo po kami detalye kay ni na safety seal certification na pwede pong i-issue kang dole sa mga establishment na compliant po sa minimum sa standard kan sa tuya tabi na pigsud na protocol tungkol tabi sa pandemya tangon yan, Miss GB. Go ahead po. Yes po. Ang reference na po kaini is the DOLE, DOH, DILG, DOTDI Joint Memorandum Circular Number 21 Opo. o series of 2021. So 5 po ining government agency na nagpapa-implement kaining safety seal certification program. So ang objective man po kaini of course tawantaning assurance ang consumers ta, mga kliyente ta, and overall is the public na safe sila makalaog sa sarong establishment or sa sarong opisina dahil compliant sila sa minimum public health standard na tig-set ng gobyerno. I see. So yan ang Opo. Ano tabi ni Miss JV para this is going to be implemented sa private and public agencies, tama ba? yes po, ini pong guidelines na ini applicable sa gabos po na pribadong business establishments, sa mga selected na public places, for example, wet market, mga arugayan, and all government offices. I see. Pag na-issuehan po certification na compliant po nila sa safety kang base po sa minimum public health standard kan sa tuyang gobyerno, ano po ang magiging implication kaan sa mga tao na maralog po sa sinabi ng mga establishmento? Opo. So, saro po sa advantage no, pag igwa ka ining safety seal certification, especially kung halimbawa kliyente ka or consumer ka. Opo. Kuya, spend time with your family in a resort. So, Yes. ka. So, syempre, dahil mas-stay ka duman sa sarong edifice, sa sarong resort, gusto mo i-check kung safe ba duman, kaigo kami duman ka iribang may COVID, ngayon, o kaya tiga-housean pala siya ng mga patients, di ba? Opo. So, safety seal, nagpapatunay ini na secured and safe sila na nag-uutob itong resort kay minimum health standard. So, may checklist po kaiyan na ang self-assess ko is the establishment mismo. The moment na mag-apply po sila kay safety seal certificate, may maiiling po silang checklist kaiyan. Sila po mismo ang ma-assess kung compliant sila duman sa sinabing mga lists. Mga compliance indicator po. So, kapag bawa ready na sila dahil nag-self-assess na sila duman sa ilang establishment, pwede na sila magpa-schedule kay inspection. So pag magpapaschedule po ni inspection sa issuing authority, so ini pong safety seal certificate na iba ko lang po ang DOLE ang nag-i-issue, but there are 4 po na agency depending on the industry or depende sa category ng establishment. So, halimbawa po, manufacturing, construction sites, utilities, yung mga po-provide kay electric, po-provide tubig, information and communication companies, ang mga radio stations na po, mga TV and the publishing companies and warehouses. So, kamo po ay ma-apply sa DOLE and DOLE will issue the safety seal certification. Pag mga naman po, tourism enterprises like hotels, resorts, mga venues, venue for events, like conferences, tsaka po restaurants na yan sa hotel, ang
authority po kaiyan ay ang Department of Tourism. Mm. And para naman po sa mga malls, no? Malls, wet market, mga fast food, bangko, mga tutorial center, review Opo. center, cinema, ang ma-issue po kaiyan is the local government unit. I see. Yes po. Kasuod ang inot pong natawan kay ining safety seal Oo. certificate is a mall here in Legazpi City. So ang nag-issue po ka ito is the City of Legazpi as the Wow. issuing authority. Opo, okay. Miss JV, anong mga, sabi mo may checklist, adi? May checklist, di ba? Actually, ang hapot ko ta sa imo, kung paano masasabi nan sarong, sarong establishmento, compliant po sa safety standards, Pero, may checklist pala na dapat sunodon. Pero po kami maski brief lang na information. Ano itong mga checklist na ito na should be complied, di ba? By the establishments para po sila ma-declare na compliant po sa standards sa tuyang pinggahagad, may kinaramon po sa safety, lalo na ngayon na may pandemya. Opo. Igo pong compliance indicator duman sa checklist. Ang apod po sa checklist Opo. On compliance with safety and health measures to prevent and control COVID-19 transmission. So sa Yes. first part, kay itong checklist, aaramon kung ano sa pangalan ng establishment, so information about the establishment. And sa kalahati po ka itong inspection checklist is the compliance indicator. May duwa po iyan. So preventive measure before entry to building or workplaces and the control measures inside workplaces. Example nga yan, ano nga ya ang compliance indicator bago maglaog sa sarong building or workplace. Yes. Yes. Dapat may signages on COVID safety measures na naka-post sa mga premises kang sarong building. Ayun. Igwa kami kaan. Oo nga ni sir. Oh, okay. Okay. Sige po. Oo, ano pa, which is most of the establishment, inuutob na ini. Like, Yes. dapat po igwang alcohol or sanitizers, man lang iling dyan sa bago maglaog sa opisina. And ino-observe, may temperature check man po for both visitors. O, di-check na kamo dyan. Check So, lang, check Check na check. Yan po. So, yan po ito sa mga measures bago ka maglaog. Yes. Opo. So, Okay. pag po sa laog kang sa imong opisina, dapat igwa po ning may disinfection danda po. Dapat may proof kamukaan na may disinfection done before the start of the shift, intermittently during shift, at the end of the shift, and every after use of tools and equipment. Especially din po, angkop ini, appropriate din po ito sa mga radio stations. Ito pong mga microphone ta. Yan. Dapat po i-disinfect ta kasi Correct. po, Oo. possible na mag-transmit any virus. That's correct. Yun po yun ang mga sa mga measures inside the workplace. Bali, man po gaano kagabat Iyo po. dahil ini minimum lang. So, may So, ini po ito. Opo, okay. Last na lang po, Miss JB, saro na lang. May Yes, bayad sir. po ini ang pag-isukan certification. Okay. Ini pong safety seal certificate, wala po ining bayad. Very no fee. No. Good. Okay. And ang pag-apply ka ini via online. So, bako din po hassle na maduman pa sa opisina ngaya kang issuing authority. So, you just have to, for example po, sa radio station, ma-login ka lang po sa link or sa website po ang BWSC. Ang link po is bwc.gov.ph. So, website may maiiling ka po dyan na safety seal microsite, mapop up na sa checklist. Tapos pwede na ka mo mag-assess kung check naman pala kami digdi. Yes. Kuda, may kuman may validation man palang kamo oras na may submit so gabos na checklist ninda na i-verify, i-validate kan opisina na ma-issue ki certification, tama?
Bako lang po validation, but inspection. Inspection, yes. Oo. The moment po na ma-assess nindo ang establishment, na kamo, mapaschedule na po kamo ni inspection. So, ang ma-inspect po is the issuing authority. Kailangan po, the PNP will be joining also the inspection. Yes, very good. Okay, good luck tabi ha. Igwa na kamong na-issuehan tabi JV? O igwa na pala na no, kinagkapera. Pero as of now, gari, ngunyan pala niluluwas ini, most probably baka limited number pa lang ang igwag kay certificate of ano yan, completion kay ni. Yes po. Actually po, may saro pong nag-apply. Yun dole, yet di pa po siya natatawan si certificate. So, ang nainot po talaga is itong Malta digdi sa Legazpi. Opo. Nag-issue is the City of Legazpi. Kaya Yes. po, papatabang din po kami sa tuya po mga media partners na makaabot ini duman sa mga industries na mag-apply po for this certification. Dahil this is free, no fee, no hassle because you can apply via online. Opo, okay. Ano po ang dapat gibuhon kang gusto mag-apply, Miss JV, sa mga nagdadango niyan? Gobyerno o bako gobyerno o si man na interesado, ano po ang dapat na gibuhon nila? Okay po, again po, all you have to do is to apply. You have to visit the bwc.dole.gov.ph, and then once you open it, mapop out dyan sa safety seal microsite. So, you have to click that, and then iiling na nindo sa checklist. Pwede na kamo mag-start self-assess sa inyong establishment. And then once you find it or once you found it compliant, pwede na kamo magpa-schedule no ki-inspection. Araw lang kadali. Yes. Opo. Thank you, Miss JV. Salamaton tabi sa Dole. Ngunyan ko lang napatunayan na mas matibay ka magtaram kisa kay Papa mo. Dadagitan ako ni Papa mo kayo ni. Iwalon ako kayo ni. Sige, thank you, Miss JV. Salamaton na maray ha. Ingat ka mo tabi sa Dole. Thank you po. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you so much. Alright. Mga tugang Miss JV Gasga, tagapagtaram mga tugang kang Department of Labor and Employment Regional Office number 5.